thir tu de chi bai ve kule tu truma hian video special de olek ni de kan ti lutuk lo de siam kan tuma subscriber 200k kan ne na lom na te dem performing klema sial de olekin sial han ti la angai thatu zirin sial kherlo mai thei boka phone chung chang an soi le don ania ni danga chuan phone review no ngor kan soi thina changin pani pathum te video khata kan review thina tu trumai ro chuan thuma te dem kan ne nga tu na kan ti tur bera chuan he lockdown lai te nia kan thria tangin phone wang le maya tina manaron to luai boka chung te chu to na chan te lockdown zo hian atlo mangem nge to le zol so tang ti te kan soyanga tin tun lain kan thria tangin China buat na India bi puiteril ruwa anasa zual khop maya mani loka ni thumkal ta loka khan hilai Eastern Ladakh inri na lai China ne na kan inri na lai ya China sipai le India sipai te an phek suala thieng mozak nom ve ve a chung awang ta chuan India mun thang thanga China thil siam reng reng India rama boycott ve kang u tia kong zo te nor na te sarkar marot na te omani chung zo thleng di kang em ti te kha ngai to fe thamania country tur chu India le China hi thian thata kan ni ngai lawa ti mayam e ain mur de fowa history la te chon in thrianga tumenga mozat ral thom chele ka indo te polom ko ni pune ro hun lai tangin in thian thom takin remna thung tan han zia ka chumi nu loka ana in do le a chu tiang chuan hilai Ladakh vel bora khianai ep de reng ma kha to kin he mi chin hi ka ramani igaramin ron pel ti ve ve na in puwa dik zo por he thiama hara amaro che democracy om te tan chuan communist hi anga isan om lem lowa an ti ngal tol mai nge India hi tan me maya rammi kan ni na lampang chu thur han lo ni ta sela communist thurin le anin kai hroina hi ara chiam te chuan an du lowin an hoe me maya soi thui po cha om khop mai chairman Mao hun lai chan chin te video kana siam thamania aswal ziate mi tha nem ziate amirin lo zong le ama kal tu piang ka chu ada that mi dan te nuladu piang amut puin dan te in bol pe lo dan te ha po not pe lo ramlal berwe si mo zo tiang chan chin ngai nom deu chu omani ma che kha voina kan soi tu mani lo ta tuna an president Jinping a ber po hi aswal khop maya ti top mayang dan hi du dan na siam tha alal reng theina tur le ama ham thana tu rangin dan hi siama ama do dal theile ama kal omang tur hi chu ada thamak mak mai ni thiam takin chu tiang chuan communist a chon chu tiang chu ni zela ni theory thadep practicala ti tlak lo de mai ni communist izir tir na hi an ti topange tam tak chuan in ka thu soi thre thiam karenga ti chuan chu tiang anga ni wang chuan in kal lutuk mai ai nga ni ti sarkar kalphung in kal lutuk mai ani boko wangena in kal khop ma maro chu sum don na na satakin ai sum don ton tak me India le China hi chumi wang chuan China thil reng reng boycott ang mang lawang ti hi kan tlin ve chia lo dewani Indian mi puite hian achan chu thil tlom si thasi kan nei thei pha ve tlat maya India ne na anin sum don tan na hi thluk le ding on enga mozat huania khami han chut chat top khachu arinom chia lawa thuna po hian China phone reng reng hi I boycott ang mang lawangu ti du pol no mani ma chu tiang tur chuan minol pu hian kan tin ve lo sum don na le sipai le ram ria anin do na khachu adana dang deu ti han shet ka dowa thuna hian China phone reng reng hi nol don tak takin du lo don tai la phone hi du thatur kan nei mang lo ngai ni ho hian no China phone ho han soite min ti ta se soi ki mahar zo kan man lar de ho ayan China phone ni lo kan man thei nge le tur lar thave de om ti ta se soi all de is of Samsung le iPhone ani mai Realme kan ti te Redmi kan ti te OnePlus kan ti te nge ni Oppo Vivo Lenovo kan ti zong he ho zong hi China chuak fa ania India siam ani ve tho lom an ti tam tak Micromax te nge te po a core le enga molai te Indian siam ve ma se angani a khol poimo a chipset ang chi te processor ka tiang poimo zong kha China tanga la ro de vekani le zel maya chu wang chon China phone hi kan hol tak theilo ni ti te kha thuma roi nan sei ni chu phre na ti zau tu tan ti chuan tun tuma hian lockdown awanga phone van thu
kanan soi kai lo kanga demand sang lema se phone a bo duak mai ni dora po mu turom mang lo ni chu tin amana ron to hluai lai kha soi fi angai boka ama chuan GST antia goods and services tax antiang chi kha 12% an la thina phone a hian sarkarin chu 18% aron pung to dei mai ni 6% line tam ta ni chu chuan phone mana ti danglam na salu tuwa tuna kan ron soi tur apo hian chu chun hmong anei na sakhop mai ama a cheng sing king lawa kan lei thei thin phone tha tak tak kha tuna jon sing tela sing cheng sing khat ai to lei te ngai ta ni chu po cha tur om mai lo ni thiat vek kha tuna phone lei vatum ma te dui thang thei lo mai po ni lovin du khan tu rim rim mi mul bang mang lawang aman to deuh mi nan na zong ena leingam lo stock doran lo koloni jon tu tiang chu ni mai thaya mi nan cha khen lim mi watong fu ni chu ni van nei le ni maya chu tiang ani lo tu na wang ani a phone ni tuna om mai lo ni lockdown na re nu po hian phone man hi tlom mai don lo ti ha ka hil du bok cheu ni chan chu GST punga sum don ton na sa takin sum le pai tla ani lockdown na wanga hmong wangin aboi thak ta vek maya chu mai pi alama dollar lut na India poisa nena in exchange lut na kha dollar India poisa lut na ti zo gang tlak ni ma wangin a to lo thei lo ni jo dollar ang zela aram le ram in dora kha chon ti ni wangin chu wangin tun ma a phone man i riat thin pa nga ya khan cheng sang ni atanga sang thum zanga vel in carbor vel poisa bella chu phone man thari ta ni tun lai a chuan lockdown zone hu aponi don ama cheng sang ria dei lei thin kha si khat sang khat ti vela i le ngai to don om zia chu mol mang takin ti chuan soi mayang ani don ani chu kan lo ria da ngai a chu wangin tuna hian June sang ni som ni ania lockdown wang lai June sang ni som nia cheng si khat le sang nga tling lo ti meng si khat le sang nga budget nei phachin ta na phone tha ka ti deu panga garon thang mai dona cái mà mình mở khả năng nia hay nang ma thằng neng khai nang lo mấy thầy panga cho cái thằng đó là vangin video cái xây lụt lâu nan thà cái tí đều tel lâu te po cái này mà sẽ brand sang lạc khom ram cái tu mà chu kan xây đó là nè chu đun chung mà video cái xây tour về nia thu ma kan tam ta dewa nè chu kan bầu ruột thế mà ăn nọc dewa vangin thu ma po thui ta dewa nè in long ning em long chu mo ti chuan soi ha lam cheng sin khat sa nga bor ve le nei ta phone tha chen chu games phone tha ti yan chen chu games khel nei phone tha ti maya chen chu games an ta man ti lowa camera tha te battery tha te kan du dan khai nang lowa i du dan ang lo kha mi du dan ani wangin wangai nep tur ani chuang lowa mi thati zong kha i thati zong ne nei nan lo wangin social chuan lo tur ani a tha mi ngai zong kha mail tha ti em pha mail thai ti ve lo wangin khanu kha kha pa kha mail chia ti na ni chuang lo a du tu ril ruwa a that chuan a tok chi chu ni mai phone po chu nia chen kha chu comment a de ngai nial vaka kan du zong hi nge ni mi va tha ti tir mi tha va ti tir phet kha kan tu ma chu lo mo thati zong ai nang lo kan mo dan poi nang lo chu wang chuanin kanan soi zinga hianin kan thati ha kan thlang mai tur ani mi tha ti kha va soi se langai chung lo tu na pon ke mai na tha khati panga ka ron thlang don ni sin kha sanga china sin kha sanga pe lo chu wangin sin kha sanga pe lo tur ani wangin ka ron soi then kha thi chu a base variant de char soi ai phone a hianin 4GB RAM 6GB RAM 8GB RAM tianga variant thum ron chuak te om thin kha review kan en chon kan ra thena nga kha a base ber aniam ber kha tiang zel kha khanangai ta ni tuna hian entina tuna karon tel hi sing ni klinglo sing ni china phone tha po tel thei tho chan jo variant sang zo kha amana to wangin ha kan sei bokani ma saberin tuna kan buang hian Redmi Note 8 atrai kan chanang Redmi Note 8 hi tu lockdown lai bor vela aman dang lam na saber pakhatania lockdown ma ka chon cheng sing khat vel chiak chin alei thaya tuna chon sing khat le sang thum vela ngai to ni sing khat le sang thum vela ngai to mani tin aman jat kanan soire ra hian mani na company tanga I cha ve thiamai cha thei ni chuan kan so yang re thi ni cha thaya ma se dora te leya mi cha to sa te lei chong le ni chuan khami te khan aman an cha na ngai bok khal le thuam lo tle man le ve nga ya ka sang khat vel tuna aman kan so yang aya sang khat ta mo zanga mo sang kha zanga chu tiang bor vel kha chu in le na huna sirin
ato bel diesel ti kharian bok tur ni chu tuna kan soi hi chu company ret ani Redmi Note 8 hi phone thatak mai ania sing khat chin na ni lai phei ka chon tha ka tilu tuwa ka chung te po ka cha sakani kan chung te a phone mang na sa ve si games le camera tha du ve si tlom si du tan chuan a thakho thina ma se man hi ron pungta 4GB RAM 64GB ka sing khat sang thu man ni ta dei maya ama sing khat man bel bor kha sing khat sang ni te pona cha thain ka ria mu fu chuan 6GB 128GB internal memory nei 6GB RAM phei ka chu sing khat sang nga ting lo de sing khat sang li le zanga ve la ngai ta ni de mena aman hi pun bel view to na in sing khat sang nga le the phone tha jing a hian la than tel tulin ka ria ti chuan Full HD display ania Qualcomm Snapdragon 665 ania chakpa ngai view ani chuan camera kha pali quad camera aron chom boka phone thatak mai ania he phone hi apian anala aza puyom lowa battery hi 4000 mAh ania asang view mai boka color variant na tak chi sang apol te avar te tiang khan aron choka dum te chuan a display hi na thavio mai boka aspect shrim hi tun lai phone atan chuan aman to uchuak lo sing khat sanga nuai lampang poisa sa mid range a chuan poisa seng tamlu tuk lo thave si le don chon thatakani a lai zong kha amal big tun ka phone ron sei ho ra hi amal big a review na a ran pa video kan nei de vek to pat khata mani chau review lo phone thar de ulek omin ka sia bak chu ka review to nu vek ani ka kalpor por don ani Redmi Note 8 hi a lai thadvio ma lai zong po hi 6.3 inches ania lai tok viewa full HD nia ti chuan quad camera ka ti to 48 megapixel dei ani veni main camera hi mo chuan 8 megapixel le 2 megapixel pani lens dang kha om boka selfie hi 13 megapixel lai ni ve boka ni chuan ka sei tong khang Qualcomm Snapdragon 665 ania 4000 mAh battery nia fast charging a support 18 watt charger ron chom sa boka atha ani ti kha ni mai ro se ale mai han kan bungal vek boka tang pui ti kha kan lo en chi du chon du le kan lo post the kan lo en chiang theya variant kha aniam de ule tlom de wa san de ule to de wa tam takin riat fu lo thin chu ram tam hian 4GB RAM 6GB RAM hi chaksat tura nai a chakle chaklo aram in ril lo ti hi kan ria tanga ya amai ro chu application install tam thei dan te tum khata application sang i khoi tam thei dan RAM management ti antinan games ki khelai chuak zuk duwa thiu dang i khoi pa du ta games ka lo le glow si lovin khatianga i application sang tum khata han hon tam thei lo te kha chu ril ve a i application install tam le tam lo te ril ve a chak lo chu ril lu tuk lo ani aram khan tu chu kan ria ta poimo a kha number 1 a chuan Redmi Note 8 hi thok mai ti kha ni phot mai ro se ti chuan apani na chuan mani lo karon chuak video ko mani lo karon da to kha Narzo 10 Realme Narzo 10 hi cheng sing khan le sang ni velin base variant pakhat variant khat chau khan siam nge in ka ria ka sualo chuan 4GB RAM 128 internal memory mo MediaTek Helio G80 SoC ania MediaTek Helio hi Snapdragon ne na khai khin din lo khop maya than ti khop maya ma se PUBG khel ho ngor big tan chu Snapdragon hi tluk lo de mo a hit asama de ti ten soya ke jong kalamang velo MediaTek Helio hi Snapdragon lir kamanga ka phone man to hawa experience ka nei tam lowa camera chu thachiang khop maya battery po aman level a chuan chu sing kha sang ni bor velin ma het chana har lu tuk ke po ala chang fu thei lo min cha sak ron te thina lockdown lai lo ani pialama flash sale ang chi chau khan an zuara dora stock o mani pon an cha fu an zor ani karinga tuna in muang hianin apian po hi anal pa ngai khop me Narzo hi market a ralat la mani cheito khan Helio G80 ania 5000 dai ania battery hi sang khop mai ti chuan selfie camera hi 16 megapixel ania a main camera hi 48 megapixel tho ania 18 watt fast charger ha a support a type C ania Redmi Note 8 I khan claim in a high like 6.5 inch ania ti chuan dian lo en mai la en hian fi maya
narzo ten ka soi tong han 6.5 chu hlai tha tak mai ania tam tak phei jon hlai deuh hi nok kan ti thin ti chuan a camera kha kuat thawania Redmi Note 8 ne khana in L tok vel khopang kha chu a lei tu ra zirin brand dang deuh te lo ni na la ya in an lo deuh na chu mai thaya an camera po hi a color an pek dan hi Redmi le Realme hi tle mi nei nang lo dewa Realme ho hi color tak deuh thinin ka ria i camera an me hian ti chuan kan huang hian ka soi chip chiar lo nga ani dan tlang pui por kha ni a ei phone tha tak si kha sang nga noi lampanga chuan tu lai tan chuan phone tha ve tak ani ti a khan du tok le photang ti chuan a pathumna atana ga ron thlan turi ga ru isual dewa Samsung Galaxy Samsung ho hian mid range phone hemi budget phone an ti tolu tuk lo sing khat sanga sing ni noi lampanga hian e phone tha deuh ron ti chuak ve ta ma zon Samsung ho hian phone budget phone a hian in an ron compete ve lo ron in L ve lo ron siam ve lo tu nuan ron siam ta an fin ka tia an product a tha Samsung ho ra rang chu a fia tha chu ni phot mai ni a fia tha screen display hi fia tha camera a tha boka a mang thang lak lo to chun an duai me maya bel ngai lung di ka then thei lo ti lang deuh kha ni mang lak lo to hi chon phone dang hin ti lei thei lo an du ta dang ngai zong tlat to thina ni Galaxy M21 hi ka ron thlang ani to hai mi a hian than turi om nuala Galaxy M30s po kha thakop maya ain ang khop maya M21 nen hian ma se M21 hi to ron chuak a chuak na hu alarai lo deuh zok ba ka tle min upgrade tlem te oma ka ron thlang zok ta ni 30s ai khan ain ang khop mai si ka sang li vel ani ve thunga 4GB RAM 64GB internal memory nei hi 6GB 12 plus 128 internal page to singa le sang ruk vel ani ma se kan soi tur kha singa sang a chin ani bang na base variant a khan lo chengila AMOLED display hi andu thin ani Netflix te en na saem YouTube te ang chi te thil chiar na te mang na saem khatiang khan a ha dam bi ka a color pek mun wa bi kan te thin ani hatiang manja ta hianin AMOLED display nei hi Super AMOLED tho hi om velo Redmi a khanin ka ria sualo chuan Redmi A3 ha Super AMOLED chu ni ven ani vea ma se Samsung Super AMOLED quality hi up ha velo anti expert ho an soi sel ani ka nei lo wangin ka soi thui the lo mi na an soi ka riat bak chu wangin a screen en nuam fia tha color nal ngani camera tha box si du chuan Samsung Galaxy M21 hi sing khan le sangli ti vel bor i the chuak thaya chu ti ang phone ni mamoi nei chuan lo ngai tu ala tha khop mai ka thian pa pakhat pona neya thala ka ron post vel hi anal thei khop mai ma na lak thiam chu thuran ni se a camera chu hetiang man bor vela chuanin e thave takani khum tu om vak big lo a met tu zerin camera sai to hi chuan a met tu zer hi ani ve dewa chempui so yang dewania chempui po hi riam tha ti roma theilo a mang tu zer hianin tu ten mon mana riam vak lo po hi chak devin an man chuan a riam mel devin an mang the chu tiang deuh chu ne camera po hi a mang tuin an zei phot chuan a that mel thei dewa ti chuan amaro chu ka warning du chu PUBG ngai na le achil hi engamo sa thalai no ma PUBG khai thu bui berani chuan Galaxy M21 lo deuh hi Snapdragon processor mang adanga thazok mai thei games ka khel ngai vak lo wangin ke ma hian in ka re thui lo ma se a khel thang le expert hoin an soi dan chuan Samsung Galaxy M21 te M31 po ni tho ai sang de le ko ma hemi processor ho Exynos 9611 amanga a thalu tuk thawa han khel ve jok nan de chona thalu tuk thawa ma se Snapdragon Redmi te Realme a ron man ho hi games ngor PUBG vel khoi nan chona thuk lo de wanti chulai chu an thadon nia games kai thu pui berani chuan adang ai thajok than tur om mai thei ti lai khangai to ngai ni chu tiang ani lawa camera le battery le a display alam dan color vel na kha khai ingai pui mon e chon hi thalu tuk adang wa om chung lo ti chuanin makde mai chu Samsung hobi ka soi sau du chu A series hawa khanin Galaxy A51 ho te kha athakho mai display te color te nala aman po to wa sing hi le sanga bor vel de ania cheng sing ni le sanga vel bora a processor an man le tu na kan soi lai Galaxy M21 a processor an man hi ai na rang ni chu Exynos 9611 tho hi nia
phone dang Redmi at Realme at chuan sing khat le sang ni sing ka sang thum vela at processor le cheng sing ni sanga vela processor chu in thau lu tu Samsung hobi ka tinga manin thau de wale thok manin thau de thowa po hian processor ngai ra hin ron manga an processor hin ring tok viau nge nia ange an ru ka hachi alo chu lai tak chu tam takena soi sel ve na ni maro chu tu na ka soi bi ka hi chuan try me maya in muang hian triple camera nia le mai muang hian ni tlemin thim de urei uya ulu ka ngai de focus a chak lo de thimangam lo de te dia ha chu amang tu zir ka ti to kha e alema inen thei wang hian in aspect chanchin kha chu ka soi war thui lem lo wa tu nai muang hi ni ta 6.4 inch ania ana mai lai zong photo viawa camera 48 megapixel ka main camera ania 8 megapixel le 5 megapixel dang om boka Exynos 9611 ania battery ka 6000 a battery ber hi puita ni 6000 mAh de ni arip om tlung 6000 lai de chu anti thina ma se rit chuang mi lo anu akor hi uluk de ven an design vele thunga glass ni om takalang ma se plastic ni si jang ten phana wangin 4500 mAh battery nei tenen ari zong hi tie khuta kenin a hiat ran vak chuang lo an tiani chu wangin battery khat lo hem don khop maya battery tlo de du box si tan chuan ngai to si ta kani 15 watt fast charging a chom nga la ni hang vel bor kha Samsung chu ka soi rei big ta he mai Samsung hi ka ngai na ma sa ke ma ka mang chuang mi alawa ma na ka mang to ma se poisai ko i de thina tluk pui Redmi le Realme ti hote Vivo ate ja phone de sang a hianin aman long a piang tha piang kan en de thina chunga chon Samsung hi ka lai reng tun thang in ge po le hi ka tum zo thina wa se ka lei lo le thina ti the soi tel do ni chu dot le a chuan ti han pathum ani mo ka soi ta pani kan la na ya than thiam har khop mai thade de o ma kan than lo ka ui box sia Redmi ka soi to 9 Note 8 ka soi to 9 Redmi trăng thâu in phor le teang Note 9 Pro ron chuak thar mani loga lockdown nuan release ani Note 9 Pro hi sing khat le sang li velina cha thei ka ria sing ka sang li sing ka sanga vel kan leina phona zirin chu 4GB RAM a base variant jokha 6GB ka tu sing ka sang sari ti vel borde ngaya arama khan 720 dei ani Snapdragon mo sang khop mai 720G nia gaming ata na an design ania an tha ma se alien de uleka arit de tlung de ulek boka dang kan sei ho ai khan chumi ngai poi mo lo tan chuan a tha khop mai alem kan huang hi ni alem te po han ti lang zer tai la tiang hi ni ta a camera hi kan soi ma saber te ang a camera poi tha khop mai a quad camera thawania 48 megapixel aron choma 8 megapixel ultra wide angle camera aron chom boka 2 megapixel depth sensor le 5 megapixel macro camera aron chomani hi mel thriat te tu te moka cha sakno to a camera te kan test vel kuala karina ina tha afia khop mai tin na display po lian tha hem khop maya kan ron sei ho zinga hian a lian ho ber de ber polani 6.67 inch de ni a lai khop mai a lai ti la tung lai phone lai kan ti chu a mi awang a lai zong hian an ti lian vak lo a tung thui thung ani sei tong khan Snapdragon 723G chipset ani dei maya chak tha PUBG po zo via bang 48 megapixel quad camera 5020 mAh battery ani a thalu tu ma se hi po hi du huna cha tu rom lo flash cell light te chan fu ngai a chana har khop mai ma se fu thei ni chon phone tha takani le tur chu om ve zeu nga pe ngai man mo lo ngai ni tu lai phone le tur chuan a pian po hi na khop mai a za pu yom lo ti te kha punch hole thei ge ka lo ma ni mi selfie camera i a ko te tak te hi engam mo status te han en du don le engam mo alai abar chung battery level te engam mo notification local vel hi adal thei thina wang hian in water drop not so ka no de leg thina chang chon mo tha ka ti khop mai ka fa khop mai he phone po hi i khani mai ro se hun video hi rei lu tuk don ta tak mai loading palang e ti chona to per na ne kan ti ta panga ka thang ka tilak lo to sia khan vek se na ni si lawa chin khan nar zo ten ka sei to Realme khan Realme poi phone tha
Vivo po phone thade udo omani ka thandon hian ka ngai to na sa khom me Vivo po hian thati deuh deuh ka nei ama ro chu spec chi sang sang han compare wala man ne na han ti hian tlemin Vivo hi man hi lo sang le de lek thina Realme 6 no athar lam de ber thang ba yang Realme 5 Pro po ka thakho maya mania ngan thian pa pakhat ka cha saka thalak te kan an china kan khoi bel china Realme 5 Pro that takani tun kan soi category a hian a tel thei renga ma se panga chau than tur ani wangin a model thar jok Realme 6 ka soi maya Realme 6 hi thakop maya variant thang thang ron chuaka base variant chau hi tuna kan soi jinga hian in singa sanga vel chi chi hian base variant hi chan fu van nei chuan duna company a stock om lo leng hal a ron om huna ka chu om hun kan soi thei lawa 6GB te khatiang a variant sang ho phei ka chu to singa sang sari ti vel bor de te ni loma ma se a base variant chan chen khalo soi taila athil dang zong khoi nang vek thonia a ram le memory ain tam le lai te chwa dang lam na nia chak zong a processor le camera te ai nang vek aman to lek lek nen khan mo angani a variant sang ho nen khan Realme 6 hi mani lo ka po a review na video ran kan nei to kha karon gm to kha in lo en de thei chon in thenga MediaTek Helio G90T ania a thakho mai mania kan naw pakhatin min cha sakro ka du e mai tia lockdown tran tira tang hang ka chan pui char charan tin tin mo ka cha saka alom khop mai nge an thai tiem ka tia ka du thu sa mani social na ka nei lawa ti top mai ani po nge man chu ka helawa games khelna na tha a camera tha a design chum chum chang ka nga fingerprint po anung lama ani lovin heta side asira as ingani a power button kha ring halani fingerprint sensor atan mo changkang khop mai a mel lan dan chim chim po I changkang takani nak takani heng ho than ho jinga hianin hami a physical atak salan dan ti meang chim chim a phei chon na ber hiala nge mo ka ti Realme 6 mo ma se nak ti zong the nang lowa he lema kan huang hian thala kan huang hi ni ta rong chi rong rong oma var te pol te tiang khanin ni than tur om ta aspect chu het lang pui chu hi ni 6.5 inches ania alai zong hi full HD plus ania 64 megapixel dai ni tuna kan ron soi ho zong zong a khanin megapixel a sang ber ani chu a camera tha deuh ber ani 8 megapixel 2 megapixel pani om nen quad camera haron chomta 16 megapixel selfie ania soi to ang khan MediaTek Helio G90T 12 nanometer ania a processor a boina om lo he processor thatak mai ni PUBG khelna pon azolu tuk thalu tuk ti chuan a battery kha 4300 mAh ania fast charging 30 watt de chom po hituru takani chi da kan sayo ga chu 18 ti te 15 ti te ania 30 watt de ania charge chak hem takani no darkar khat king manglawa charge full zung thei don ani chu kha ho kha phone tha sing kha sanga borvel ta na phone tha tun lai bi ga tan o tun lai bi ga tan man lai te du no lo om tur te ka sei lo tun lai bi te ta na phone tha zual sing kha sanga borvel anon thang ga tinga sing kha sanga borvel ganon ti chuan